Utawuthi umuntu egameni lendlungulo yebhola kokuqala nje ukuthi sijabulele siphinde sibonge kakhulu laba bakaSani labathe kuhlanyela imali nalonyaka la kuSuper League wakawo labangacali ke lesebakwende umkhuba nje ukuthi bahlale babe khona. Siyajabula kakhulu ukuthi bakhona. Singasho futhi ukuthi sisemdlalweni lodule kakhulu. Uyabida lo mdlalo vele udzinga indleko letiningi. Lena kukhona labangakhona ukuthi basibambise, sibajabulela kakhulu labo njengoba kwenda ukuthi umsebenzi nalenhloso nje lenkulu netifiso tikhona ukuthi kuphumelele. Sitawucela nje ukuthi make lokho tekuthengisa abiyele kubaholi nebanikati benkapani. Asibongele kakhulu ukuthi ebholeni siyabonga. Siphinde sisho ukuthi siyethembisa ukuthi sichuba yena wona nathi sikhona. Sitawuchubeka sibambisane nayo inkapani. Siyathi ukuthi lulwimi lwenkapani lunye kwakha inzuzo, profitability. Nako lokuhamba embili umuntu nakakha ibhizinisi yakhe. Kuyabida ke kufuneka ubuciko lobuthide nenhlakanipho lethide le nakukhona labachamuka nabo singakujabulela ukuthi bangakuletha etafuleni lokungenda ukuthi tinkampani tabo tikhona ukuthi tisebente kangcono takhe imali kangcono. Singakujabulela ukuthi sibambisane kanye nabo. Umuntu kuhamba la titolo uyahamba nje noma ungakafisi ke esitolo ugcina ukukhanzela la ngekhathi ngoba uhamba nebantu noma ungahambi wethwana bakufuqa noma kunjani. Umuntu mangele kubona ukuthi laba bakaSani sebenta into letinengi kakhulu uthi uthe naloku lokusho ukuthi lokhu bekakhuluma ngako vele kuliqiniso ukuthi sebakhona nhlangothi tonke noma umdzala umncane ungibabe ungumake bakhona la ngekhathi bakanye nawe. Kuyasijabulisa ke lokho. Umuntu asesho njalo utawubuya kulaba kawo ngalenye ilanga into naseyinhlala yenta ugcina soyithathela phasi ukuthi awusiyathi bakhona bakaSani ke aphelele ufake ekhasi nalamacebo akusibo labahola lo kuphela. Kumcoka ukuthi sesinako kuligugu lethu asiphathe kahle. Siphatha kahle ngekuthi sitihloniphe thina kwekucala, sihloniphane, sibuye naletimiso nesivumelwano labatakhile kanye nawo nathi. Sitame ngawo onke amandla ukuthi sikwende lokhu sesivumelwaneni. Sitikhandle ngekusebenta siphinde futhi sibathengise nalapho sihamba khona. Lokho kutawukwenda ukuthi bativele bahlale bayingcenye yethu. Kungendeki nangalinye ilanga labangativa khona ukuthi namuhla ngathi akuhambi kahle noma namhla njani. Kusithombe lesihle nje lesisivako ukuthi seyidlaliwe imidlalo leseyivele idlaliwe kude lokwaba khona lokungaba umsindo mbilo bekungabaphoqa bangena nje namhla injabulo soleyinyende asiyigcine injalo le njabulo ukuze ukuthi bangabuyi nesithombe lesinye. Sifisile ukuthi nasekubuywa sekutawuniketwa kuhlonyeliswe labo labataya baphumelele noma labahlabene sibuye isithombe solosisihle kusithombe lesijabulisako. Siphinde sisho emacenjini ukuthi ibhola seyishintshile kakhulu netikhathi tishintshile. Sekunengi lokwendekako kubita ukuthi sihambe sihlale phansi emva kwematafula noma lawo madeski sifunze ukuthi iphathwa njani ibhola, baceceshwa njani badlali, ubacilonga kanjani nangabe sekwendekile bakhinyabetekile noma balimele. Nalabo ke labaphindze basiholele yona imidlalo lesithi bonombembe nabo bakhona sibafundisa. Umuntu angavela kusho nje ukuthi lapha kubo February nakuqala umnyaka
kufanele ukuthi bakaSuper League sibafake eklasini lekuhola emacebo. Bakhona-ke lese babuketa inhlangothi tebaceceshi nalabo bonombembe nabodokotela batawubuya nabo neluhlwa labo, kodwa kusho ukuthi yinto lesitawuyenta masinyane njengoba sibhekile ukuthi ibhola iphatheke kahle. Kungasiko lokho kuphela, nanawe nje nawusecenjini lakho awusebenteli ukuthi uhlale ndzawonye, usebentela ukuthi wenyuke. Noma ngabe wehlulekile ukuthi uthole leyo promotion yaka Premier League njengoba sebakhulumile ngalabanye, nawe ngendlela otawenda ngayo Tivo ibonakale ukuthi ngiyo letawenda ukuthi ibhola ithuthuke. Ngeke ithuthuke ngoba sekusho bobani kumbe labasembili, ithuthuka ngoba sonke sikuhlanganyele lokho, satitshela ukuthi sitawukwenda kahle, saphinze futhi sakhuthala kukwenda. Sitawubonga kakhulu nje kuBetindzaba lesolo bahleli kanye nathi. Kuyasijabulisa-ke nasibabona nasetigabeni letisetigodzini ukuthi babe khona, bachubeke basithengisele lo mdlalo wethu lomkhulu nakangaka lo ibhola. Siyethemba ukuthi njengoba imidlalo seyivela idlala sitabe sibona konke lokwendekako noma ngabe sikhashane kanganani ukuthi kwendekani. Sijabula kakhulu ukuthi besingaba la, siphinze futhi sifake umeyalo ukuthi asichubeke siphathe kahle etinkundleni. Labakhulumile bathi laba bawubanga umsindo. Umsindo ngeke kuhlale kungendeki ungabi khona, kodwa kube ngumsindo wenjabulo, umsindo wekucolelana nowekucolisa, nemsindo yokuthi kusenjetwe kanye kanye kuze ukuthi sikhone ukuthi sakhe lo msebenzi lo. Siphinze sigcine ngekubonga bakaSani kulaba kwendile. Sethembe ukuthi isizini yonke ya 2025-2026 njengoba seyiqalile idlala itawuhamba kahle. Sibonge netimali lesetifakiwe tahlanyelwa futhi sithembe ukuthi uNkulunkulu utawubusisa kubo bakaSani. Setawuhamba-ke siye emakhaya, sihambe kahle, siphephe, sikhumbule ukuthi sila ngoba bakaSani. Siyabonga.